tasil semua rokul ada kok masuk itu ni mertian program Kausischakl. Akti nguktel te ale man mereng asulila Jackson Henry ma ang irmangara temil giblol kay siwe kertiang ko kolol taw som girela. Yo ngitra rokul ada mang agi malmon lo ngitra rokul ada wasel ngari gaw da siu matigingiu. In sibu ambiul laudeng wan mertian blay malo kom May wa Steve Kanay. Buk mle magmundo sweleng. Avera kabamente tikira sila ngaria. Kate le de mesada gid. Makbring asuluk mo sa tune in kuder si Uludong mara. Jackson Henry mlo mo le ngar sige ada do atat siga. Mam sale yo ele mam sale kama irmang Moses. Emrang at skumar ada bulu buk mesigi del ngara restaurant ngara kulara lagi el stop lagi dek mo se. Iga kita udah suam ngara sure kami mo do mi ringi do o siga solution mo. Maral to koy. Kami rubaka merang elanga atara kotel kita din mo dek mission masada ringiya atara issue bela el tanga tial social pressure domestic ngo adi maral mo clothing aside from a crime ma corruption del domestic sila bebera branch of government di tial sugang regid ma modern day cash economy na mo shotot sa malbuto kara adan man mo stress out makukura di offer bibra solution ku compare minimum wage rigid magatigale blule tonari rigid leswa kasi tingala presenter elite masemornya increase ra salary of other government across the board at 10%. Say from an economic standpoint says el trickle down el mera family tier marang lagi ma tigibel shoulder expense moral morba Igit other belawa mararingi kami rubaka bukti kalsan mal makita minimum wage rigid. Ako rin mo sila al September mo $5 per hour why say? So ila bukti bus kami wa buk piltigra internet ra minimum wage ra amauri rigid. Ako tulungila ako ramal lungila ay gagidele minimum wage tira adra martial $4 per hour $4 an hour. Itial FSM government Asumo ko rin FSM government based sa internet, minimum wage is $2.65. At the rabo labi, state rabo labi, and $2 per hour. At suga ko tangariol, di kadala 25. A Kosraya, $1.42 per hour, ayapa $1.60. Gukto po na gagawin balura, Usanya, Cook Island, $5.86. Maraming $10 sa New Zealand dollar, di convert rin mo US ang 5.86 per hour. So lang of course sa Taiwan $5.77. Guam is the man ngarababaling. Of course the US territory mang $9.25 per hour. Saibala na mo $8 per hour. Minimum wage at til. Ablura wat Thailand di murtra $55 an hour. Magagidele huriping adir kadala $52 per hour, which is 195 peso per day. Sige kita ko average Akum daswe kami rubaka income kita ko tial san man makit. It's more of tial social pressure makalchur gidel mal klowa demand ringi. For example, a funeral the poringi yang ada oltob da udod beyond ra gel mal giril oltob gudbuk tamo tilgibel beyond ra capacity rigid ma direct aralagal ma direct mal ngarbab magagidele expense rigid ra daily living school ma arala lu mangarang lambol da rigid ako ti offer a bebira rough solution try to minimize gigidele pressure rigid ma even the cost of living Kami rubak ang rata-rata makbilsaw diri masih. Abelawa gidel ngariya National Internment Insurance Policy rigid. Ngarang internment insurance ragodal, burial insurance. Askum ka kamal di mat etama death certificate ra mora appropriate branch of government. Toto bidia check al Moscow. Seguida mo spending il tilgibel el mal di pigil basic. Ang arala mortuary labal semara ospital, may gagidele aralakal, ang rang kasket, gigid.
Ewuk beyond that, esiguk mal di kamiu. Di at least mna te kira gel basic, Bese, trigibel, el slow down agagidele, burden bergid. And number 2, tiya ko mal trigibel radical and agumda sa belawa government trigida na mo create a food bank. Arogol bulu nga food bank ringi. Mo te kiri trigel family mla hitra barang, trigel mla crash and burn. Maldiga emulsion sa tir, mangiral up paycheck ra indra month, namo midway ra a month maldiga emulsion sa tir ka udo for a food bank. Government sira berkaw es elms ka imol 5 pound del bras, yung tablo kan zume, imol frozen chicken or something. Mang dia ka adal madrak kang rengel. Toka bulur Amerigel, state Amerigel, ngada food bank tir. Agwa mangarngi. Diyan ngarang safety net. Here ospe a safety net for the purpose of helping tigil kota ngarol at. Number 3, agumda sa tiale subdra radiol di masada el announce our funeral el adgara internet age ada di wala ba thing wartir bay morko di ngara internet el agada spend audo de moraigal radio station le ngari atar ada amrigel mek mase atak ona radio the announcement ra funeral mase se dia kalungira psychology atra blu kada mo preoccupied ra agidele mortality rigid every day di ron sa mortality ra aden directly depression rigid tara burden el merigid pressure mase di mara internet seguida agidele funeral home ro le mara el di bol publish mase tangam los me o ngara nga funeral duk tigidel kaspasu de mang tergibel mang sadal expense ay nga tergibel radical uldas so le kadakora counter culture gid di namora point ko se askuman tial system namo tergibel burden gid it's imperative gid change ong hak askum tel cha namo awana gid change ong hak pomoziro pak oy lidan nga we have to find a solution igagid offer a solution kami rubak akora tergibele do some rough number Patrick tele adilu ase last year before last thing la average ludo del tilura kamaldila is about $5 million akmal ding lusero por ay dun med divide ngira other belau let's say 10,000 other bela ngara now makrol ade orior that's $500 per year imol ad or $42 per month average Lulto badrengi mora funeral mora adan namat etigide kami rubage ok moral tokoy maka spend a $42 el premium ragaw ya insurances elmas kawa $10,000 el death benefit makmase instead el kaidur tel mora gagidel kamaldil man makrolo da spend ibadali a national burial insurance policy arogul other chip in every month in $5. Ya benefit ring ako tulungin lang 10,000 or even 15,000 depende ra age ra ave masel mada ada mase seguida payout ra ka makamal dingwa certificate el mortiagit yung audo dele mo harawa expense review dan garangan gida try to find a way to control a runaway expense nawalak mas runaway expense tiam la amis mo na mo dalay guragal ka tu la amis mo dol dalay ringi edigal mo toyre mang agito ko ra right kaludas we kami rubag kartila kamam so disel remember kadam agulang interkaulo sa kamam release el loyal expense ra atal leche family terun ligir telaudo de los pe ngira tarrak ka mingin marakal masku magiro kam so disel kita okay secretly el mase moral togoy mangaria mas maruba kalorior tartira $18,000 per year it comes to $36,000 a year multiply by 80% teling haria gel tax ma insurance ma gidele employee rangkel ma egal medical insurance and then mo top de saludo if you use it wisely it mas emel hara or ablim mamlim expense review diri kanya $200 a month el disposable income is el mora saving
Akalem, tuition, Again, mal basic. hospital, ma grocery, so lang sige del ludo da, of course you're not going to be a millionaire. Hindi elik maseng bare minimum. So emel kirbelaw at least hindi ka stress out. Mang ulang anyway kapilan tigib lang maraba pa minimum wage lagi. The only way you can chase inflation agirel maraba ba agagidel minimum wage. There's no other solution. Mga may sa kaning base na terul adlu 18,000. Di sum di imol ad order. Sige da girelo do. Girel minimum wage sige nga 36,000 ra year per person. Per person. Siya malungil. Hindi okmong tigib lo ka mo do ngi nga side hustle tiril. Ngara tramagit ngara sa sirang maklir. Mahal mo clo disposable income. Taba may gel balance sa malotura saving. Rainy day fund. Nung nga emergency, nga rin rainy day fund. Kamu otiam ulit. Dia nga kamalom das lo sa tiamal gire de lo mes hindi ko tiay kita sel giri ra adraba lo labang ra klisi ma ar adel guk bekel belura ad obong nga rin adel nga kabelmen el guk kiri lom das waigang nga planning office mastadi gang matukura gejay ol toba igal ol ultimor adra blue dia kan sebera ada taksi ma adra loror ni di loror lom das waigang mal mistria adra ol bilang law ma usa ma presidenta aigam to toda gider mula ba es ul das lo yakalla wa yakat atel bil gem girella ma adi mo mok la gam mo sebel mo dos bak langar gi ela gid sel mal la mo ring la plol mo golos kitial igal el maclol de ngare na so iso sila ko tel boil me adi mas ndiga ka do es ra ira alme mun kata ko sa ngoya ka albu mo elam kitel kan direl beisa albula ada musika kalma muda ndi mun mal gire de lo mes til al mosu bringin dik akure ngalo se tegal adar olbia gular el al lorora budget el al meltar kan dia lia budget el mumut mokla wa ke gidel teletar ka adar gide that's it. Dia ka ula like you say from the beginning abelawa dia ka think tank ringil blue Rogol bulu nga dia think tank ringil trigel limos ka do persel do siga solution. El actual show regid kudu ospering ilo laba esludas lo mustira a leaders regid masi tamayan dia. It'll be nice if they use some of the mal simple ideas. Oh, I see. Ila sel de borsel minimum wage. Sel de borsel. So al terrible tat sel minimum wage. Okay. Malungil. Adi problem kusa. Kita everyday especially nga mangirma sel ko klangan gi moroni gi mo gohi. Tal ka dira talgat ka 3 milyon hotel dia okya kan. Lende ka du dia rat. Dia galu do del loro sa dio dir adra government. Adra nga private sector dia kan. Mang also ma amamen papa ang wa employee sitin mo $5. Idi ako okya kartir. Ya altula di close. Sel trauma gitra daktoriano ma family ni Numbers. ma close. Ila ako rin sa buto kay gam gagrel business, el mo close. Then so ada lom dollar ada tagay. Di la ka earnings gide. Dia nga kamal di. Lebela ba aw. Nga kamal di garin tir kami mal mo reng mo simrap to kumbali. Nga kamal mo ngel wase kamama mo sim. Ela tel. Na mo da ka amla for summa $5 an hour. Ako rin sa mama mo da ka there's no way. Sel gide yung restaurant del ngara tel sansarora mo ramyon suma. Siyang umi. Oh. Sel amna mga mo klingi. Ya mal mo ta. Tial kaptatul bay rangel adal ngara building tilga. Tumungat mo kurtile close. So gira nga niya ding tank. Kadala sa aigang di tial out migration na minimum wage. Lingar sumada kay top da kami nga sa outdoor. Especially ti di adra government. Ito mo di adra government di til operate ti ka la mura restaurant. Dia Ito masado odor. Obora igal maclol stoang. Ya okya nga regel stoang al sumundiak mistik nga o wal was entertir am lom aragalir. Legal bento mga ramara. Sa debora stoara obura franco. Isil crowd met bua men mara bento mga rale.
Tiya imol bulu siya mawakali mo obis omur. Betul mana kali dia mo obis hindi gal guk magkakaril stone ngarap kularan. Loltra igal beperni asop ba kalvelak langan. Ati gal si il afford nim to eventually tiyan millaget kal bulu. Kasi di morsel development Ako mas hindi ikaw atarang kara adal baratang amlakan bin sira investor mo tumukta ora hotel di. Hindi ada rogo adi orang sertial isel tial bulu and probably at tourism ada kasian mo ko club. Ala nga ading tanggal waigen mo ko ilwas. Ngarang aklong yolel tia front page niya illegal drugs. Front page niya undesirable aliens. You know. Hindi ilang oise. Kung ilang ultas hindi rin talaga kaya usigra enser. Nga kamal umarati al molgorira o nga sa minimum wage kita kautian la otilo se ka adro ure moyak ure girel 36,000 au dela imol ada skum di imol obli loro cloud to clear el angado o mesertiar el alwase el agdo magarang o nga sa au dira ada government national ma state government itirgal tokol ada nga private sector adia sel gumda swinging birukul to just because sa togro na government Tora state kami orang sa aududir letil to ya kapalitik sa secure kami ela kam ngel waseng aigal albura astawang ma aigal bol tumagara mo il hara $5 an hour misel wa sige de tumagara subsidize subsidize lo ya ka away tax la haraw malu ko subsidize lo sa raral malu adeng gim la haraw tax أجيجيد هذا سترجع يجيد المقبول أد ما يجيلنا وسبق يجيد طب ده يجيد من ديك الهراو من جيد لو مش هيقال إنك أسأدم تريتريغا الآن well أقولتي offshoot التيانه أسكوما أقوم بالي let's say private sector أو مثل مارنيا بالمنا وربا يجيد لمن ويتس نامو جيد لو سبق brain التيك مسي how do I survive Namo gilos pe awa AI, artificial intelligence, mase as kumong say instead of me hire accountant me edik ngar AI di gutua information di ingil printa accounting nga. So you eliminate tayga hindi ka na mo smart ko pe internet. So one way kita force adel mo efficient o siga alternative way cover ay nga reality ram rigel. I don't know about Palau di. Maybe we have to learn to be creative. And number two, one way to deal with the private sector, let's just do it other than Dubai. Government and local people, ay gagida ududir. Kamil foreigner, we're sorry for you. Take the job or leave it, take the contract. Makam not check ra Dubai, brother, average wage ra Dubai at $2.46 an hour. At Dubai, tarakot tel moral bulura bulad. But pura tigal at Bangladesh, Pakistan make mo si tiagida la amam. However, 246 will give you free housing, subsidized sa kaliw. Tiga di mga bras magari, hindi ta do makartir. Hindi sige contract by those pairing. For example, pero right do. Kalamet adamek mo si well, dala si almuska father an hour dik muskawa 250, dik muskawa blim free. Muskam lim maarala luum. Subsidize sa one al baras every 6 months or something. Kamla, in a way, yung talgibal, di ako saan man mo burden the small business. Hindi, elako koras, aligrabul abra, just yesterday, by the way, nga mora yapra, September, makorem lekor nga salit mo si. Nga minimum wage ra, private sector? No. Only government. What about how did they survive? It's up to them. Let them negotiate their amount. Ela tiya kita ba itaraul das un kamal ka ungil bodol tu ringira se. Pere sel tigal foreign workers la mo sa ta udir. Exactly. Iti tim tigal ada negosel executa gama ndi aigel basic gora security ra am arsem ro sel bro el til ada do. Sana contract ada long limbo elam sis ro al sel. Obora a Toribiong التملا ولا رير الجاسيل اكسبت تلاقي تلا ظروف بيني لا غرامه كي يوم تتري من تقرا دي غاسي دي مول مؤذات دي مغراني لا هو يبي غاسي اميني مو ميزر بلا 5
Hindi kasi inuwa adra tabdir tial Philippine le kora blumil dia kal fire. Hindi ako matrigal employer sa matira mo, manalisa kita, ano no, lasang makarang. Di ang atian mo le. Di ko kultob do rokoy. Kasi imagine at tob bola kala may body ligi. Yang astawa kita di close lang. Di imol west ma. Kung mo Indonesia, kung mo Bangladesh, kung mo Di imol west ma surang ala mo stoang ito roka di mo okyak. Di ako detail decide lo sing makarang. Kung nas tial kalmeta mo soy sa sel. Di ka employee na kalmen. Hindi ka sel ara Philippine awile. Hindi elanga Hindi ta follow ka la sel blue. For example, ngari alta mangara aba agigile Dubai. Ngara $2.40 an hour. Oy. Masubot ta bela well that's the fact. Hindi ka adam lagongay namo gila la POL msanga te alel mel nga sual may. Le alia 246 is better than $1.52 an hour. Oy, etedik me dem. Ya mau kalmen ya kaldo ulen mo mura bebira labor countries in them like. I say. So here's the story. Let's say Kawa run let's say a department store. Every year in 100,000 a labor charge raw. Magsigid almost piringi kasi emel produce a profit. Masumasik well out of the 100 ak maneuver so lang 10% ta local boys. Yagil 90% ta foreigners. Sigid nga sabel enough a labor and it still meet the budget of 100,000. Like I said, hindi mahal diwa Dubai. Dubai, like I say, 80% are other say foreign workers, they ka tartil complain. To saying 15 million are other workers say. Why say? Tira less than 1 million. Oh, esel lo kere tirik mas say. Kami di ampora worried trigale malbatol. Arat tiab lumam, they work for us. And they have a contract. Tabol magang agim out til. Agim take care til al bolser magim take care til ngariya hospital ngariya barak til. So take it or leave it. They'll take the job. Even if you pay them $2.40 in our Ablura Dubai, I agi dele Bangladesh at $2 a day. Why say? So you still take it. Why say? Oh, so at the end of the day, shall compare it from a global standpoint. I agi del bulul pay a higher wages and more agel bulul ngaring itigel at, and they're still gonna come. You play the game like other Dubai. Yes, mo ngwa balil me there's tanga local el $5 ni trigel balance as el mo foreigner e gida as el keep sel budget el mora labor hindi kal cross ko bali e kamo mes lalo hindi ko sa kumi kom hindi ko sa labor office lang o langas afi na ni $150 el mo 500 at 2 years $300 alo langas ngil mo o 900 asum ko me ospera se ako mahara ring ira elan merda asum ko mera I mean awul mal mamre makana mal tel do asum ko de triti adra Philippine lo le korga das nesbela hotel ko mo operate diak khames ding trige mo lulu ekenda tirga ola ba information tirga dira ko luay gid el bulu tana mo la ba information mo viajan sa hara adal mela government ra Philippine adira lomes erang sera labora Philippine presidente ito dilo ngil wasa ko gimo mesir ko mi ko mal abisar adamam tawlol mo 60 degree dia kamara social security things like that kita dia kata kora ngara level grounded the debate kita di wa albulir tirgi underdeveloped nation magdo sikro marwabe omom das kata bora red rooster kita ngar bital Tiyan mo other bela lo. Tiyan dulu wasang hotel other bela. Di tira el stockholder ra west owner tiya. Di terur wig bela roringi. Mala sim. Mala awan el guk. Mang kita dim lagi deruli den mertia. Adom terni il mutun mo other bela ya kumda singkira ka balmet subsidize rak mungara. Al morens mal gire del kongei. Lo se tiam la mongo lo se mal gire do tira kratungela bawles lo mal muruna ka sole. Kemiru ela giri musubul mo mastang. Jadi mla kudang litor mak me kauruba ngara mastang musubul mo mre. Le ngose el al mon madat ekmiana modiasin mod uta imom berangal. Kom sul mo mre tel blu business maya ndik me mre. Makundas we have to numbers elam mal lo mula. Ti gid ya system na Dubai.
Tira Masta. Everybody else work for them. Ara obra Dubai, tiga dia kan oror. Every month nga stipend tir. Ara atarak lebsegi. Ingara taksil mora gagi dele Abu Dhabi. Enggal driver kama mabu gara Pakistan malu English ringi. Ako tumaksay, are you from here? Say, no. Are you kidding? Nobody from Dubai ever drive the car for anybody. You know, we drive for them. They own the country. Tira di Mustang rogo. Same thing we can do here. Kau si sa aki interview tira lang ara 5 or 6 years ago. Imol billionaire ma imol millionaire bakmo. Yat itial out migration mo sa ang algam rogul to maskura Europe mambrigit maiga a mil 100% return. Mamred. At hindi kita tira kalkita lo mes rasen di me batne Ramoses. Ito statul develop. Yak mong taal ngarger at creator a homeland security was illegal. Yan ko tabadi. Magkita ako til diak diligid mga dire to me. Kada blool somebody make decisions for us. Legitim sa dra west ma surang lang ari tol adre belaw lorori. Hindi gal restaurant to amon mo tegan garel mamen papa obong ta adra Bangladesh mar adra a huiriping olorin. Se agriculture na front page. Asum ko adan mo mangkara altul. Iso nga en magal sil. Magal tiyan. Mo di busi o ko imel tela. Ale go ay sa site still say. Ngani tigel tawang te team ngal ka ble suspended tir. Le tu tirga alona udo. Tiam lamo gal lona udo. Selb tiger tir bagal adal ku lunga artira dire blal. Ele ko bigel wase Leko mo singara ul mo ise. Tanga, alibo. Tira. Tagi mo lego ya siwanga. Overwhelmer tirum to mo si halik kay gal mo sele. Ang alkila brother nga ka. I see. Oxpe audo. Magtekke ringi ma. Akum da sisen mo lego important. Ngel ti argumento rulia part ringi. Wala nga siya mabul. I see. Direct tagi de. Eso ko mabul ka mi si Amerika le siya nga siya mabul. Ulak tatamak milok masi. Girela education system rigid. El mornya curriculum rus akranal migrel ngal how to manage money. You are Jews. But sel next generation of palans are mo klowe temdul manage audo. Ngaka kum daswe asku magida a $5 an hour or one micronesia de gala 42 survive raru. It's a matter of management of money. Le ruga de gashuga artil waigid. Mas ada ruga tudungol mo do clear por aquele siya ngalungu enobre. Sel bro amal din ngari ang grill box kidi mo tibinga talan tela. Maru abul ab. Mamasyal mo say. Abul ab ako tel simple. Hindi ka akala mangra. Kadi mel mululu e mo do kla targamiu. E kay rirei. Dia kita ul magada tubdi dara trongodir. Ngoda mai se. Ngoda siugang argi de malo kulto ko Mang ingira del Gupom do sa magarang may tungod gid. Man uber hindi ko mes system. Hindi til gaw problem la oitia. A problema private sectors ma di maran mo awana. Di maran mo awana government mo. Government amriga de sem campaign ngilen. Government amriga tumasal ka totoo de walang sir tilgel ngariyo. Ngariya system til. Sumga kompanir ka diga sem kira bankruptcy temel help pergaw mo ise. Tel pergaw sa club ko makara. Mamla kal igal Kita di food stamp ma. I see. Syuga kita take care segi del part. Awul umla mo brother git. Ya bringil makitri kita ada bela mangawli mo. Ina sila po igal restaurant dal Sunday. Itak mali adrango del blue amore del restaurant. Just remind yourself segi. Dia agar el family el dobo nga top tira once in a while me leburdera ngal game, you know, so you have to do it. Dira dra ngot lu ro ko o mai segal mo close restaurant belaw ka o mai simo ko madangi lebo nga to dra kalile ngo kla do tin mar adra birir mar ngi adra bela de kaya le bai ti agid el other side gid dasum nga das wasi dia sal problem ra kabel Tirgal ko kom te ergid rubak mar maas mangara. Ngaram de swil gid el te alborden el plan. E kagid se selu do de lo suga kabelment. Makarra grenget et me tia rulia a suga argid el dagay urib tramo arba. Kada ay urib trani la abatok. And abagda brogol de it utro ko dinga paycheck to paycheck. Bring it up say gid.
Hindi malo kasi lang tiang area solution ringi. Mo do kla solution. The problem like you say, silberal boringi tamasad ringi dia ka action ma dia ka implementation. Same thing. As ko matcha di kal subel mo do change ba ngar zero back. Change on nga oy. Kani imagine ringi de jage. Hindi ka tere kay titangan. I say. Iti arogil do ang Congress. Right now, minimum wage sa mo klim klura bon ko aklugo kung yaos. Ya private tadiak. Hindi ka kamrang sutril di way tilway gid ro tiyak na makarari ni. Ela makararti balde ka Tukok tiwas ela ka na ang do dira director mangaran morba 10%. Mela ko. Erem sen melba buil ko klebora senators. You know dia tatil was. Yar tirgel ko ngara maruma git ma amrula tayar gel magir how do we help them? Ela ul maltal mal adal bay makmul ko ka ako kumesel ka ako ko labal morti agi dil ko minimum wage ngogil to ko di ela tigida a problem rigi de ela wase ela malo study tera igal morgole de rak alia a tax a PCS team no to 3 years ago trulil mola 2 years ago mola e morgo se igi de ngup ma ngas ara klal etemot magel amruan dim tuku ko ngas ududir ata government mar adra state, obesa private sector. E ongeru tiano mereka ram tu kru lang. Melang onge de ara kalongas. Mengguru sa kaigal to okmo tu me ridi tial mo ka mga terak. Larulin mo na within 10 years mensubelay ka gid. Edi kulo isem ka mga expect ara ngara private sector. You know, mkritel to ko. Just because ito role gid tukuk ti mga ilaw ti tigat bayula masaliw. Dia ulak masih private sector mo di til mega contract. 83. The businessmen they're entrepreneurs, they can come up with decisions. Ma issue dia algid. Oy. Ma dia issue dia algid men. Government should make those decisions. Awal ko dal taw daw swem ro tegi ma ga ada kay tita. Tiya da government tangar kay men kuk tangar kay tita ngal kay gid lando. I see. Hindi wala ngeng manan mol maulit adial. Itira nga gigam begida nga ilob. Hindi ka anan man ngeno itira nga ilob Sierra imol raming. Ela sel no mesringi en grigar adra government mar positive state era asa chulo iga private business. Ulak direct mloyok masya. Tara solution ulagi sa economy. May the bestria state adi tilo sigaw dudir. Ay si. Legal state takot ang akong resources sertir. Ara ko mga tagaram lagoy club at tumiul na barbar. Bestria opportunity. Exactly meditir. Ulak maseng namogire legal krolol bil. Mesti state sa rugol economic destiny madiltil masaw. Exactly. O lese ba tayo magadapas sa malungin la elmer ulbil at mo dir. Ay si. O maganda di private state the right to self determination, economic destiny am lam tamal mo. Ako das tilaya ko to close problem bring it up. Magurang lo si ulo ko mang ano mareder gito man sabi ilgo ko ra mo uratir. Emo ada mo urangi temo ti tanga ra willo ur. Oy si oy. Tinggal ka to tinggal maseng. Tel budget ro gina di mak to tingin pas ra house. Oy si oy. You know. Ya igel ble lore, igel di ngorelir. Dimla ka tal lore au du dira private ma dimla ka tal lo sa ra. Ama kitilgar ma dimla ka tal. Tadi to ra di ngul mo di mingi adar temo gi me ko pasen mo ra senate mo. Hindi ako mas yung malawil subject to labring ni solet. Oy. Ulgum trosit. Yung kita trill solution black offer. You know. Ulgum tangariero. Ang rengsling part of being a republic agedel diya madaktel challenge of is. Abe suldas. O kami sang gili Adelaide Stevenson gagidis my gagida mentor nga. Nidinuk mase no nation can progress unless somebody took an unpopular position. Ang kagita ng hirmang atara ulak tiat magkadamo republic Macau. Ada. Masay dunga kampak. Maulog ka risk. Kada take a risk. As sumag di nga problem di lugay masa adi lakbadak tayang lak mong ditiga ang tomalit. Di nga ran maro. Di ang ambes sa diluto ko. Tulungara ara Christmas. Imla mo ngura ara Thanksgiving. Imla mo ngura ara senior citizens. Tirakam na teko over mundi ka daru lang ara. Kasi kung nagtitira ng aligid, maraming mo na Bethlehem. Hindi ko medo tumabraw sa present. Hindi ko medo tumabraw. Wala lang makabundil. Hindi ka lolo sirgid ang boldilgid. Yawan ko na di yung miskita nga ram, makatadi maulimoy, makatamon mo itutulo.
Exactly. Kau Hindi semua subject. ngaringia kita telo mesra TV ma presidente masado ringi eli ko mesra senator Rudim el conduct hearing ra president ma executive branch meng akmalo lingitra lo se bol sebela mil ada senate kau presidente senate ma senator Rudim bengi tial moringa te lia adra blum please mu tiam laul de suira adra ablemen Elisa next week really asu the mabuay ni dil ade bom robor obviously mir or tegi dil se maul de suira adlen agumes tegi dil lo sang malmo affect ra betola engaringa besul das ngra al sel mal betog akti maigele rul to ngra al sel tegi dil el togora tel pension lo ay sa presidente elilo se sel 20 million el mil dong sel kung do dra Foreign Affairs Ambigele, the Master in May, Amlamo available. Ral Girela pension ma OSS, Dingaria condition ring. Lo saying Giredel improve ra. There are other tell 16 or 65 masel trail contributors sel proposal proportion niya 7% mo o 8%. Mga gigida wasay alakal improve ay gigit ang adas at may galuto mangwalo pa sa gigit mangkukungileng kumes kamil mal sangar murtringi o sige luto da ko kill dedicate ringil mortia book solver tiagida agel el deficiency malubang shortage sa SS baga pol sige mo take care sige kukle tiak marklo to tial suko monggange tial bulo opri mang sige da marklo to tel was to mesringi da la kumesa presidente ngoldu ringi edir ngoldu ringi ya house amlam gupki umlam gupti ya seneta oldu besel position na house magumesing imurato kolmo madi imurato kol aku dasel gil mal gil address ringi atko ra housing matko ram atel tuam kitilkan ya orang sega a president tabuger ringi lo se tirgel adram rigel bulis ram rigel wasi ai FBI mai igal lulungitang ser tim ng ser gidi tiat ko am kita te me malu bendia mo se al sugum te me ndia lo ais ngada pun de ase lo ais meu malakal me ndia ko di to set ma ko ngel mel ngaseu meng agum das sugum ada ko amri la mel ngaseu kadamran na mo short digida giredel tega alit kida gid brur tiang ser gel mo song ser gidlen gukti bilgatak la gel sebi irmula agel resta tiang ale de tabluat meng seguida o ektegal du ay selo sen presidente Elia Marno Blatak lagi oram lo o kakarger ngi sel petition mengwaso ondia kata temai kale misal me security makmo ako se kamdang sel madra Iran ma Israel ngare tia mo so sa pungole ka girel lo tot mambrigel so rigela mo ulm to oda magmadal mergid mal se bay gale drons may ka morger mo sendiak mo moruli dilo sa mo next meeting na GCM ra tira dam rigel dia ka direct ora iluwit lagi tora pension fund ra newspaper tumi nga ka support ringi ngarang it's better to save the system than to try to extract all the money from it mo dir oo dahil mat ya kataway mangal mo o suffer ablu vela mo riak kay asset talbulu nga ka diri ka taram le guru riak apply mo mala SS ka ramrigel le guru ramrigel makwang eso lang direct lang ngaria diga kita look sliding scale akritara 60 aktimak teral percentage 62 mo 63 66 akmal 100% dia ka question el ask makmilingiril mon ma 65 apply hindi okmoklo redar mo kay ngilura 63 gukti mlet telangak ngay ako mda sa segida ungil system lengdan ngarang umsa nga ada choice oo umsa ada choice sugum kawa asam retire dem suga 80% raw do them ungil le ka sa emleguk ngarigel freedom raw sa emleguk mo adra ses ka adra mo adra shobay supplementary tial le a pension fund dia kal girel ngia 100% el source raw ka survive girel ngia saving raw walo ben shobay al ube SS lo bangel say or something hindi
akti concern ra olbi labol trial kukti omot areng raraat eso lang ek mo sela kamo itintigringi ya we will mo problem dia ngai gel 20 million emo ko dira system sektor belak mo se ali kamol tumaram lai oy emol mo ko diren kamol bol siya apsel kalmal ka diga mo dira ngisel ino iri kalmal mo melangai se ka mo makaringi oy anyway, sige daw pinakasel sige daw SRI pension fund disappointed all bill wag dem nakalungila boring aga gidele public hearing ngi e ko tawar ngi di ina sige da Ya kan nga niya time nga ka mesra kabelmente el mga blumur gi lesera lo multiang yung naniya share til mle gidilo bala Why say? you know idi lang al 4 years el atom tigaw do manday tergid rum la udude ay kita dim la targid el fello la udude la como la udude ma tapena la isra maro gul adru rorti al kabelmente او لم اشيرتي kabelmente كده هذا دوري بيسيب غرابة هذا الراك مو غير الراك مو غير الراك متيجي أنا أضرب ورا من استات الرياكتور سياليتي الوريو كي أيتي مراي بتمش ميجا وداو ده ما له أكنديشن رجيل جديد كده دي أخذ ذلك كوينترا واتس أوفر باي تيرا أضرب من تهذا ذلك كوينت دي جاوا وايجاو السوم كده كده الريسك أنا قلت تقول just to make sure أنت على ما تقدر العمل ده كده قوي رجيل أنت قال تقول دي تقول تيرجل لهم داو درجوا ما غير الآن لتلوم داو درجل من الآن ما ده الراجل تانغ لو دول مربع ما قصوها أصلاً ما باي ده بورسل ده المرجوري مثلا سيربهم 60 يا كده بس أنتم من أرجي يا التيم كمورا 62 التيم كمورا 63 التيم كمورا مقوك مرولا ببير راولول مول موسين 66 65 استات الملا بين رال أكتر Akong da siya kita umil. hindi tell the kill cut it off rap because sa budget ta dinul wai say ako to sabi la mga mura ma kaya ran bimla kalor exactly naka the ultimate solution tiang ado tua be esel industry exactly ado kurang trata mo sa abe lawa sa elmo center na insurance oo di wablura Bermuda 70% ra income ra Bermuda license sa insurance companies but ito mo krabluri di license sa gagi di insurance company dim til awdo ngaram dia kata por say akpla mentionik masen very simple mungusel la al may ra ada Bermuda lu be ada Vanuatu tweak ringil mo fit ra gid lo tri adra LC ra Senate ang House mo fit ra gid mo tubdim bolla ida advertiser bul adak mo say balawan amo sa el mala insurance company el mertiang ngirma ako tulungi ra gid ko bali seleme to siga un il gidele rental space mo office space ti meseleme arora idung as el rent tialbil mo kadra insurance company third floor ka dir empty kami sa say bala ka totoro klit ng rula 5-story makaw yang irmang kami nga real estate kami tigala meto siga igel prime area hire other bela trainer tir kadi nga computer receive a premium insure dia insure skyscrapers multi-insure actor Hollywood masuka premium igigidi sa industry law 2 giludo din nga sa LD kadi lokal taraman mo di subsing kale katarangol mastat because of siga es ludo then nga ados pe amu ludo hindi circulate hindi man mo dudir tirgala og siya ba exactly hindi circulate ndo siga es ludaswa kaduk makasay diga mo otik tiyan man kadi tiyan man setra brura kabel meter bela rasis kau leba goten ngarba tol merbela hospital ada kotor hospital titulum tasu ya kabel meter kita kotor just look at that kita ngara kita soal di melulu mangi klangal tanga terkmut nara blada kal may ngarakle de sel kublo algon o isri magi nga awas looking forward ne sel bom share al sel bom share ngari insurance ra kam ngaram di ka mo roid adrab dim that's another stress kemudian ke seorang obor Taiwan te do pergi di mong mate me why kamu ada lo mukar ka mal ko ngol to ko mabulum kiri da kal bulwam
Arang alagay mga nang adia Tiga parte solution. I see. Magkataray lo siglo as magimu tegi del burden en ulmer velag. El dula sindiak. Kada magana. You know. Ako to masay amain del other velag lang. Sorry lo me tiril diol. I'm sorry to say that. Tingela, ariyo na. Interesting ah government gid. Ulugo motor rengas. Adi issue na kasi ulugo motor rengas. Neng onda solo si kita ngaria control kita sistem dia. Iga di solution el dollar mel lol to. Ulang ada imura tara adik masih. I wish I could be a president for just one day. Exactly. Berroos, tabok president tal sils. Buto ba dahil bes ludas di change the system di mongil. Di dan ngarang kita ngarang demokrasi ma kada madmuruna bitang arwok lulu ang ngarang bitang lo mo ngil mangitra gel shartir. Awak karabitang social environment tumkuan ngil mangitra environment. Ngarang di lugay ngarasay tiri ra change ma. Sige dia problem ra a society el toga audas ringi aula Singapore am longil bulu ali kwani mase kami rogul di oppose kadi bes kaka tilal time go gisitel bulu isi da Singapore al time it's a enviable ad Exactly. Kaya adi waktu ngal belau Wais ya. Actual lens size 6 million ada hindi size amal di ba belau tara ko tel moral bulura ungila medical system ti Ulo mang 6 million ada nging open. Tigida kami rupa. Kama mo na ramal ko iti elon mo ra di mala ra me. Mala mo ra mamirka or something. A drug offense is punishable by death. As kung tigaw la ba drugs tamukot kaw. Mesel bulua ang klidig di ka adrola. Tamadak ari tigal der stal ko take a chance. Tadi mo kay makmat. Publish mo sa Adam Lamat mo to drugs. Adam madak to drugs sel bulu. Nakamla duli soal malem tara akmaduli ako Kaya mo ka dakti. Oo ako sa sugum ako sa huriping 5 grams sa morbab alive yung sa higa nga Ito mas council warning airport. I see. Ali mo na drak sa mervelan mo na Philippine way ka diesel ikadi mi mo at che. Dalarat agal bluya man madingik masi ngaranga hotel makngit result of those drugs. Yes, also. Crime magis ma ngari ako adal bosmer ma mo madre ngile tamor ngi kay boys ngi mas instead del mangir tigal bet alo boys did ngara beginning of the stop ngi Ela hindi spal gina solution ro kuya kumdas. Abu titira adrabru mo involve ra a debate. Why see. Gida tial mal bla garmo del wasingara mangara. Itira di ko na di ali tiri obsession at 10 o'clock al mo 10 dori stop mingil mo 12 o'clock passing na reading without anybody's knowledge. Mual ko atiri ra Waklok lira blirim dilong SMS mani tira adol dan sa ul de super dire ma mo ran boda barbecue mo bululo ran mo to si maram dito banga dangerous Aula ser ideal was a state mo dirgilom das mai kan haramar dili kita dia kaptas way Aula tigil adra Greece rangara mo nga asel al top da udas tek mo se mul may mugur sa igalet maseng Socratic method Motob daw swem May, otob daw swem May mo nga debate. Mo nga kita reach ra taraudas, mo nga mutulo de silmong el mutum gusa tara debate. Dingar silmol ada di mon mamrata do swirek sendiak. Tigida ng iray. Exactly. Dumutyang. Le kadam la extra rogul possibility. Adi tal tigida possibility am de leungil mo ko usay. That's exactly the same time what I do. Sometimes we have to take a calculated risk. Why see? Ara Amerikela ulang ko sim bulu to take a risk. A challenger o lubura arbora buil may jakal give up. The sigik magtemi gara oburu labes el aboreng sa Trump and swal el mutuloba ima barabu. Sigivia abululat. Take a risk. Hindi adil syuga, hindi adil demokrasi. Ato ko bela awase. Ato ko imadia kadin to. Selbori kildi berablu.
dia ka stop ra Dia ka berotol. ato ko ma dia ka di betul kita orang sa ketemu dia apa to Why say? sem dia udah sem ang attera ro ko asya ako na siya di imol da ana ngi kita ma adra dia ka ada bela dia ka lo gila siya kita par Ya ka kurang melugor tilang lo kiatara time agimlo raga gidele koro state no change aga gidele zoning ra tara utma. Magi invite ro artel bulun me matolto da do swir mangara tirir masurit engkal tara buiga mal kora mal articulate kora mal si artigingel. Emrok dia nga ulang tiktel angang nga mga subuse akmal regular wala ba google malas subuse tel angma mo dia kasi malas subus mara ada during sleep masingna mo sensang dia ka subus ngi dia di simple argument di least ko dimit sangat chance mutingel ada mo mulak ay se tumak dia ko pasra ngari expert ro siya gimlulur ka mo mo roy ko sel tingin ngari of google agi dang okla imo na ruba ka mga sakangar ma luwas siya nga kasi raksos tabra arang mataling hindi makaran mo ka imo ruba ka mo se ole regel gurad kita katakan itu ada tial dulu. I'm saying dia ka important kita ko rawa frustrated ko lang ada orang kita dia ka pistria te allar dulu meldu tingin isel lola tekset itu mora ngar long e besao dring mo motor dra dilo ngaur e amildo ma papira awan atul aba awan ito itu appreciated din. Aktik mo ay say, mga suli mo na tuloy boom. Piska lightning okay, I see. Okay, hindi kita milsada state rights Ake miruba ka te direct tra radical daswa. Alasta makpalwa se merko skuma adrang yaura la ruliaw do swam. Di dia ka sela governmental accepting Namugedel adapta sistem nasional SAR, Special Administrative Region. Bergula state dingi. Kada mestira 5 years, after 5 years, the trigo sigaw dudir, after 5 years, modiakal part na block grant. Number 2, modiakal secure national government. Ang saril mera national government, mtidio reng semberkong, di tira na mo special administrative. A pasport dir ko la pasport terbelaw di tira di tilo siga al ulele o siga rule mate alal mortir el al ngaria airport ngaur ngaringia al orang ngaur ngaria utam available for development se di tira lang ngaria investor al tamel mangor aspira adra ngaur di ka se el a blocker kamam ter government se gida blocker kamam between us and our prosperity. Problem kama di kay makmad, ang ngaria kamaldir ka maraklugok, another week na imo. So lang rola mal di kaya. Yes, stress skills. I say. Rola mal di kaya, lagi mal di kawat. Out migration mong direct di nagare dor tom tergamam. Akmal worry lang within 10, 15, 30 years kailan di other kaya ngaw. We need an economic developmental holder other abulu hindi ka lead. A trend lagi mengira national government, it's not going to happen. Akpla o mes lagi mlam dura ada agal resolution kami ada all bill that president magtala resolution lagi mlam rule mo national government. Dia tartil mo tril. Makmula say by mo ko ngara SAR. Special Administrative Zone. Agi bis kami 5 years ngara block grant after 5 years hindi gamiw. And then we got that 5 years agi mo sparing lo siga ka rule may. So nga dia ka rule gimong irgi. Malak at tida phosphate medela 500,000 tons ng raut mas the leverage sa iki. Was may ngay imperial land owner at 10% tax mo ra state di sel omlutel me ko wala ba ut mil umira gel omgilay. I mean, you gotta think of something like alaga kami ruba ka nga kamal manghitaro ra a dying state, a state dying state. Ali Mbode kan other ngi. Hindi ka bilingaw. Pero rogi. Hindi ako mal. We can start off with one state at a time. Hindi nga kamal. Ngaringi umdas mal kirim gutmok mo mugit tilal mo ko ngi. Gire la igal state ilal gire mula ula state.
mo ngaring alis mangari homestead. Etiang belum esara rural la alis ma homestead tem la amoy. Imo ko dimrula alis mura ada esar. Belaktak okmon rula back state a homestead amora other state. Alis amora ada ngod brulo siga dalang ok. Ma mortigel ada gel state sorin rula business tem naklulu. Utur ke klilo ase a 2,000 square meter. A homestead as gum caring 5 years. Ikut mukla 75%. Ek maklok len. Ek mam marada nga saral adig mama talbulul ngaria a homestead ek mam ek mal klol. Esa kabernora gi ultibia palasil ginel wasa gerro ko homestead ek esar. Ilan bil tamala ba bering bitori am to adim la kat mokla 75% ri ama adim mo yudel mo. Mitrigel bil tamal mai ka ngari angal gir ela okla gel ut. Imro nga mengmusib il marula business emal simple to gidi wa state me original kulia map they give designated area for residence for business or for farming may gid ngora mal biota dong butial map lega migrel ut for your information ang aura at 3 square mile right say 3.5. 3.5 ang esara 16 square mile Akati. Hindi kami ang tanga te umnang wa ut mara gaklaw. Hindi ako may dilang tanga sustainable. Ada oh. Ding tigal dadangar outside. Dumukol mortil was gimis kami out. 1,000 square meter mo kloklen. Asum ka mobile merbela. Exactly. Mo yung mo sukaw wala infrastructure ga marabli mai ga. Ekam ko abli mo business ra. Ako I guess sa last state termula luul manaso government mula luul kita incentive kita bela kita di luar di kulo si dia kan ngul tel el belwat. Kita la kana hubi ko di luul wase. Selboni amal di lak mo admi. Ya bo ko sigar alboni abli lang algek. Itiagid lo rom le to tora. Le utbra kabli, you know. Dan ako nasa say kita amang anamo girel international level the approach ni. Remula alla al girel tiagi de mo sa state wase. Masuk mas data except ni ito mo spare ni mungkukti ka oleng tirga dia ka ara atara ko to problem rai kal ut mo bela usel ske amom luka ut sel bolo luka ut atara mondara tikan na kabno nga isa tem ko nga kalwasi dia agi melara atara ni survey media ka survey magidi mangil melara mak mendiak sige gadup mo magem ang anasa state government dia ka sebel kaun national government mem kut moklay ka Ibon rural survey mahara mo survey ti albulu one time to mokla ut momreg mal ko arara unil to ko le ko saikal sebel to ngaram kadi kita kumesi kit nabala rumudra ul doswet tala ko se wa dia sebel ngara ukti ngaringin mo ko tal ako tara sa illegal ko wala bel mo gyot ba ta ito asigi mo magi na ya kay mali mol desperan lagi mabadura ira gal staff ring lengang arwa ada kongres mas staff ring asi wow kamal clean el bulu kamal appreciate ra manggal ada kongres sa friend ra mongkor amal dar ngurung isel sa atra buluan mong asi did you see anybody oh dia ka ada ngil bulu dia ka ako miringi Ako kita just live on a positive note. Beso ka tingin la presenter ilik mo si $1 billion worth of infrastructure. That's a good news. Very good That's a damn good news. Sige, that's what president's all about. Mga belum ngul touchdown rather digital blue. Adi issue ringi ako mesir ringi. Ngirel ato gimana sa kongres munta. Tapos seat. To chat-chat. Hindi bus. Okay, dia nga kadi, tilgi ba statement na? Sira, ano nga niya, conference sa Rubukul Belo. Yang ka, ang karuba kam lagi, magita ko. Ako milas, hindi, erang lela Rubukul Belo di kalbo. Akal ko arbor, mo makitar mo ko Rubukul Belo, dito na mamisiril, just another responsibility. So magpasan di ako mi. You know, di ako ngaramo arubukul bela. Tira sel dulu ase me ngulagira. Ay betul kita ro kami mo ni ko ras. Tara ngar lema sum ka der bela. Ase kul mesir ni.
Ya el altal Sunday. Makusiga raw asing ngaram mamlamo ise bela. El altal Sunday ay gel trula bro up trula ora ngara karkris. Ngara witness stand. Wata kam so disen dia ko dali. Kap irtiar lai magmadingin kira magmadingin. Al adra ay di da kam na mo ko tangara mal maral alatial. Wata wala ba tu? Oh wata ola ba tu Akum daswang sen mo lagor ni. Tumedem ta ado ekita orang setir. Mukada kasi kami al sum di kami undi kam kakul. Why should I waste my time? Ekita directly kita member raigel. El debe rabrul te kira. Sen mangari time el demo kodong. Ngari ang ako so lang may sense el mo merkit. Kadi mo kodong lo mahar tergit el mo kasi ay galdo. Siya gira del al sum di kal garek el gorek tenir bab. Ya kung das tiang akil mo tumerek na tingin. Tiang ko mesin di maran mo dia. Ngaru era to ora kabulmente. Maisi alas na tingin ke. Maisi. Nga ko nga suli mo sa ibukton in merko ma. Atol ki blam do mangara nga mal. Ako maral wasing tingin to klat. Dia kasi editing nga matele ka mama. Nga ka mala information karger magir tirga ko dong altrir. Abela la ka focus rak lugo ngi. Loban trir ada bela rogo man mo tab sulak langar. Ekdam isiksik tra bre del time. Akil gitra ru reder giden. Al marreder gido es kam oite ruang edel luna temi buk mden sa egal campaign rar bulu loya gati MC. Oman misaw le me igum sen mel Sunday aga mren asuri tegal teru bagara. Amal amle ba takle wil tok sur al afternoon. Mega.